Фёкла, женушку мою съел медведь на моих глазах, а я ничего не мог сделать, ты меня слышишь? Он растерзал мою жену на моих глазах. Сток сена оставался мне на лугу. Запрягли лошадь, да поехали на санях с Фёклой за сеном. Вдруг, не доходя до стока сена, лошадь остановилась. Не идет и все. И так, и сяк. Тут Фёкушка моя на своей погибели вызвалась, понести лошадку за узду. Не успела полшага сделать. Навстречу появился медведь. Этот медведь растерзал мою жену на моих глазах. А я ничего не мог сделать. Мужики на лошадях, вооружившись топорами, вилами, ножами, пришли к моему столу. Но было уже поздно. Этот медведь ушел в сторону дома. Милый, прошу тебя, убей этого медведя, ты меня слышишь? Отомсти за мою Фёклу, милый. Тата, пошли домой, идем домой, Тата. Он попробовал человечек. Он никому не даст покоя, ты не слышишь, милый. Тата, идем. Он очень опасен, ты не меня слышишь. Тата, идем домой, идем. Теперь не полягни, не погребы, не на синаков. Ты меня слышишь, милый? Убей! Отомсти за мою Фёклу, милый. Слышишь меня, милый?
Berkim aldında da günahım da gayibim de yok. Ömrümden her ısırın enahenen yibine tiklim kudavdan ötkeden. Bir kişini de el yetmedim. Mening turmuşum hezin kövük bəxtli kişilerge gibretdi. Hatta bir niteklim fəhimdi. Turmuşum barlık kişilerde kövük başlangan idi. Atayımın gayrahında büdüs bala buldur. Oğlum ben bittim, bitti mi? Ustum mergen, hem de himlim sesek. Atayım, birinci dünya hukuşunda katlaştı. Batırlığı için 2 Georgi Terehi ordilimine bulebilendi. Ama oğullarda bir kasanda takmadı. Çünkü Müslümanға deri dağırga yarramay. Atayım hukuştan kaytkas, eseyim menen matur tırgız dünya küte başlanılar. Atayım bir kuja, eseyim seyder. Min batşa kılatılgan yılda dünyaya girdim. 3 yıl ötkez, mergen kıstım. Dağlı 5 yıldan hon sesek minip tuva. Emmi atayımdı 1934 yılda NKVD kulga aldı. Urman idaralığına açık minen gitken yerden gayip buldu. Bir yıllık kayda nime için kulga alganların da bilmedik. Şulay edip atayım hukuşu yılda sımsıya yukaldı. Seyde, bir kuşanın kadını. Bitti verdin eser. Yerin bir kıp yarattı. Uluğunu edilip türmege kışkı hukuktalar. Yirte yadan alıp gürgen ilim hiken biş tukhan zahrında yatan rayon derine. Doğurmanda araşa. Yuhu bir derden. Ermen alıp algan bulup kup yürüdü. Bir varanda bunu başa kalıp bildilerdiler. Kızım, oğlanın dedi kalıp bildiler. Nime dünyada olan iken? Военкомат yapılgan. Ağay, yine военкоматқа sakırıp kağın deyivергende. Gerekmeyin, barmayın. Yine bunda ettiğini de kilip taba almayasam. Varlığı var. Ödü hin üretirmede bilen buyurdu. Nitihemde hin hali yürüt korunda. Untuğunum tuldu. Eyde varıp gileyim. Hamin bir yolu belki. Türbege var bakayım dün kurmadım. Eseyim menen ağayım tukhan sakırıp yıraklıkka yiyevlep gittiler. Emini almanılar, arlarhım dediler. Ben mergen ağayım menen öyde kaldım. Bir de seyin minen buramga sıkkas, sesek üngen. Artık bu da limürüp sıktı lan. Ulu minen bulgay da bulgay, bulgay da bulgay. Ağay! Ular vurulmalar günden buğalgan sığ bulganım bulundu. Bulganım da bulganım, bulganım da bulganım, bulganım da bulganım. Ese yavrudan hındır. Öyle oturun, hadi iyi olalım. Şurada tutma. Sen, buna katırmaksın. Halil gitti. O devleti babam batırmama şaha. Kuşkunlar müzik var mı? Bunda 2 katırma var bir tanesi. Bana hangi yaşap koy? Hin, yürüt dışında basılarında. Hani duyuyor. Bana miyahu bir öyle. Miyahu beyde oldu. Mahmut. İsmahan Bey ortasına bakır balığa. Kuy balam. Kulgalayın. Bugün bari kızlar kundurmaya baha. Yükleme tabla girmeden var. Batarım dediler getirir. Ede balam. Ede. Ulan. Ege sen. Boşa konuşuyla kadar kurdayım ben. Allah girmeden varım. Atayım durağında hıraştıra etme. Ha? Esey başta barıp türmege atayım durağında hıraştırayak. Hungunan harbi komiseriyatqa barırdı. Yaşlı balam. Haydi şulay kayık. Haydi. Dur et. Kimge kildigin? Kim gerek ha? O da hızlı kayık. Bir kuşa yumadınız bunda tügül mü iken ağay? Bir kuşa yumağılır. Ha, hadi karayım, hadi. Yumağılık değil mi? Yumağılık da bilen miydin o? Bunda ol, bunda. Bunun bir kayı bile yok. Yanlış arasında o dikten verdir bile himle bu da bandardır. Haydan nime alıp geldiğiniz kaldırınız. Uydu balı bana tavsırır mı? Tuğanı, yidu gayet. Bedi uylak bayılır ben mahın. Bedi yıkar havas tu bilmir
Hərbi komissariyatqa келдік. Келгенік. Халық көп. Бүтәһендә bir рәткә тидереп бактыргандар. Buna benim sakırım kalmadı. Yeter! Bu bir kurşunlar bekleydi. O kurban eder bu da barkamalı değillerden bilirler. Ulan! Kıpsaktan ulansı! Оралмалы ва Сөйгенәлі. Мен 2 ел бойына Украинада хезмәт иттем. Иң алда бердәм атларга, унан һуң мылтык, граната менән куллану ысулдарын өйрәттеләр. Унан һуң алып бирдереп, танк һәм уның пушкаһын, пулеметын өйрәтеп Молдовияга алып киттеләр. Без Гагаузияны биләдек. Дөресрәге басып алдык. Атыш бөтенләй булманы. Безнең танк расчеты авыл ситендә урынлашты. Был сик, башка алга бармайбыз. Гагаузия дигән ил икән бу. Көн йылы, яшеллек. Әллә бunda бер касанда кар яумый икән? Ben birisi bulamı tabi bugün ya. Baba. Ağayda sen. Salam salam. Sağ ol. Bir ana oranlatırgan Ferdi batalyonunda. Bugün aldı gruplar temsilini. Şükür. Bitti mi? Mukamay. Bitti mi? Bitti mi? İsmin deyip benden yaklarına kuşağa. Uyluyum kayı yakta. Benim Başkurtistan'da. Başkurt mu? Başkortistan'da. Uyuy ha. Bu demeden kapsak bulan da oğlu. Peki Gagauz'da. Benim bunda kalıp bağlının işitkenim de yok edim. Benim yaşkelimini de tırmattırdım. Barın damlanın. Diledim bizim Türkiye bir yoksa. Şu var. Ama vallahi bir de yoksa. Yoksa. Bir kılık oraya da dikkatim buranı. Hadi dime kıstırkan da biliyor. Bir kılık edip buraya da dikkatim buranı. Attım üstün tigir edip yudağanlığında aranıza basıp dönüp balkanlarını. Şuay. Dünyada olay duramayla. Neyse burayla. Neyse. Bana birileri balkanlarını kürhetti bir an. Benden yatta buranın attım arıp sıfır alalar. Lan o arıp sıfırlar yanımına ikinse buranın üstüne havalar. Buranın kolay yürülmez. Buranın arasına indi bu kavalar. Olay olmaz da bu. Geberin mi ay? Oğlum. Bir. Ulan bundan iken. Avdan iken'i korkak durur. Avlaşı halındırdı. Eski bulay bitimdi havalar. Güzel abi. Süt çıkar. Bu saldırının böyle olmayla ha? Sana yanım var mı? Ha? Su keş. Yanımı da getir. Ben. Әнеңе салғыға хула. Біздің ятта салғының мәтләмә түш деп аталған темірге халып тапайда. Түш? Ғалимәті көк өткер бұла.
Ot dip yazılgan. Tukan sakırımdağın alıp binden hep de kasabadı. Şulay mı? İyi. Olay hayır. Sağlık alıp duramaydı o. Çabuk. Ural Timir'den öyle halayındı. Benim yakta kapta bir yıllar. Neyiz hüdünen neyesti ortalar. Miyes? Neyes. Yorundu orta babalarımı Timir bir neyisleri tutkan. Algar arasına başlarlardı. Miyes. Öyle savuk kadar. Hüt? Mine mi? Rahmet. Ne mi oldu köşesinde? Kurbağa? Mügerekte. İyi. Yak günü buz havalar mügerekte. Mügerek. Yey boyuna halkın bula. İrimey. Hezde buzu yoksun. Rahmet. Bütün gittemini buldu Gülzade. Mine haydi gerek. Ertege. Dağı gelir mi? Niye? Yaşın gülen de iyi yapılır. Niye gittirmedi? Neden yaptı? Gülen de devletlerine gittireler. Ulan Kube'ye bir Kube'lerden geben toyabı. Gün günden biz sınıştık birbirimize. Dura bara, min de hine direndim. Bir anlamsız boşluk duyuyorum. Min öyle, indir buş bulmuşlar. Что-то очень страшное происходит. İşte, Havulda Sovyet uyuşturdular. Düğün mobilizasyon ilan ettiler. Vakıflı sarayı istemeyenlerdiler. Oğlu yağayımda evmeden alır. min öyle kise, ses etmilimden hat kildi. Atayımdığın kıvıdı kulga aldaydı. Avay, Mergen ağayım da armiya vardılar. Adayımızı, ırkımızı hemen gidermeyin. Haydan, gider mi yok mu ikeni de bilmeydim. Deseyim, adayım payını güdere almay, avurup düşekke yattı. Giren adımız mene. Bulundu başka bir yerde karavulun, kucağın yürüdü. Ayıp değmehe, yem reisi bağır kulağına yarar ine. Avay, Yılmaz'ın paytahı, Mergen
Аны барығы да ойла, ерерген арланы. Ой, бола сені тидіріп қандығы да. Мен де әйелімнің Башқұртстанға барам. Гүлзада мен ашылай түбетпес. Түбән көкке дейді. Демек ол менің туған ерімді. Башқұртстанды өт еткен. Гүлзада, мені алып қайту тұрағында комендатураға барып рұқсат қалдырайын. Товарищ майор, разрешите войти? Ипташ майор, мен бір қағауыз қызына ғашық болдым. Исімі Гүлзада, өзі менен бірге Башқұртстанға алып қайтуға рұқсат етілген. Да. Тихому омуте черти водятся. Өкініске қаршы бір гражданский кішілерді хәрби эшелондарға отырттым. Елесін алып алмай отыр. А баб у нас своих хватает. Подберешь там себе на Урале. А вы, товарищ майор, жены тоже себя где попало подбирали? Тоже не повели сердца, да? Молчать! Граждане Гагаузии еще не паспортизированы. Значит, не являются гражданами СССР. Поэтому въезд внутрь страны им категорически запрещается. Понятно? Олай болмас, мен бұнда Ғағаузияға қалаға рұқсат етілген. Гүлзада менен бірге ішілеп, ақса тұпылап шынан қайтырып тұтылған яқтарға. Анда Гагаузияға әлігі совет ақсаға йөрімей. Хатта бір офицерда магазиндардан әйбір ала алмайды. Әгер еш хатын бірдәрі Гагаузия ақсағынан түләлер, бұл уақытта емешәлі. А? Рискуешь, солдат. А ведь есть еще и другое. Если ты захочешь остаться здесь, тебя командование своего военнослужащего здесь, в чужой стране, не оставит. А знаешь почему? Потому что у них нет ни точного адреса, ни административного отделения. А там, смотри, видишь, за рекой. Видишь? Так точно. Немецкие танки. Ты идешь, я спрашиваю. Так точно. Против нас стоят. Разрешите идти. Иди. Ассалам Биктиме. Гүлзада үйлем. Yok, ол үйге yok. Биктиме. Гүлзада районға рұқсат қалады. Ол хенің менен кетергенді қорқарар етті. Бірді ертеға қайтыға бар қылғай машиналарға тиген. Ертеге? Гүлзадан ұғдым менен бірге алып қайтам деп. Майорға келешірге барған енем. Yok, сит ел граждандарын совет иліне индірмәсәк бітті. Bir katmarlı ekin. Karan, Biktimi. Belki Gagauzya, şunday bir yılan. Eğer bir yigit kırda akşama, kır ısraşılga zenger yavuluk yavulup sarıga deyir. Yigit mutlu bir istivalata deyir. Eğer de kır karşılaşma, demek o yemin Isınma. Dedin yakta Allah şunda yıla bak. Dedin yakta malay kişi kırdan kulağına dişlerge deyir. Allah kutkasılar birge bulolar. Kulağına? İyi. Eğer gözüne karşılaşma, demek o ben geynik. O hiye ömür boyunca tıgırı kalası. O büyük namık oldu. Bundan yavaşlay ayıkan sayıkan bulmak dedi. Ve vakit ısraşlı dedi. Kavuşsa dedi be. Ama
Rahmet. Rahmet igen. Karar. Kavuştuk. Neden kömürleri bir köpten kavuştu? Ben onu bir de gidem. Hey yavrum keselerdi. Travar da bizi boksa kaydın. Ama! Rıza. Rıza kaldı avukta kaldı mı? Rıza'da. Yok. Belki bugün kalırım medeniyde. Tertip ulaştırılan sağına. Minile kaldırmaydaş. Mengelik ayrılışarızmış mı? Şey yok ki bu. Ayrılışın karşılığına. Benim başımda bir şey koyma. Yine ertene sakat tıkılda yumruğa sıkıptı. Ben başından tukladım. Yine oturttum alır ben. Rıza mı? Rıza! Rıza! Rıza. Seslerimle elle indirtir seslerini göstererek. Yine traktör getir. Traktör tüpü. Dağ. Bir traktör mazot iti. İşte gel Sakat tıkılda. Rıza'da. Gel. Yürü! Kırmızı sana bir daha. Karak. Varıp git. Yes. Hadi da. Anlaşma. Hadi bitti. Bana getir aldın. Başta oldurup getirmek.
Потери есть? Потерь нет. Потерь нет. Потерь нет. Потерь нет. Товарищ командир, у меня снаряды кончаются. И у меня. У меня 6 снарядов осталось. А у меня 2. Враги перекрыли дорогу, по которым подвозили снаряды. Мы в окружении. Командир, вижу еще немецкие танки. Идут на нас. Экономить снаряд! Стрелять наверняка! Таш командир, ben yerine sığmayan tanıkta. Bu kenti kurtarıp kalasaklar bir. Командир, надо к своим прорываться. Слушай мою команду! Всем приказывай отступать! Немецкую пехоту! Давить гусеницами! Вперед! Сигнальға приказ болды. Танктарда бір снаряд жоқ. Етмі аяғылық самалы. Неместер біздің құралғыз екенді біліп алдылар. Бірін біті танктарды сүпләп яндырдылар. Әйіптіштері бізді. Үстері қанғанса автоматтардан тепкіленілер. Бір мәл біздің танкта тырт-мырт еттілі тоқтаны. Неместер оны зажигательный снаряд ташлап, қара хүрімге қалдырып яндырдылар. Біз Биктемір дұсы менен не болғала болыр деп, янған танк астына еніп ешмедік. Үсті танк яна, түзір әмәл yok. Арқаға ұтқапыға салқын ятып өндіреміз. Іс яқянға кері әйленеміз. Неместер кеткәс кіні, танк астынан шуышып сығып, үдібіздіклерге күн сұғышқа табан yollandық. Allah yardım edin, Bulatay. Свои? İyi. Avluda nemesler var mı? Әлігі yok. Ұршы ауылда енділер енді. Bulatay, bizge üstü alıştırana kerak. Terbi formula kurtuluz. Алена! Алена сығады. Бұнда біздің егіттер, оларға хәрби киімдерін алыштырды керек. Біздің битұрынызы тамам болар. Бар. Сығылды әлі. Сығылды әлі дейді. Неме, бүділіне құртмын. Тиме, қасып біті барады, да? Agarda bizlik снаряд, пулемет ленталары бүт бәрін бұға қасмас дирек. Анақ бен жағаулық бүтті. Бізге солардың уақытында келтірген бұғалар. Алардан алмайды. Жасыларды қайраттылар ма? Bir kız menen bir ayeti bulmayı kayrattılar ki. Başladı dolardı kayrattık. Olay oldu. Bütün tank batalyonu Kuğuş başlanır aldığına kirip urulaşı tanklarda, koptarda maskeravat edip durlaydı. Kapı karşıda 20 yigit Nemet tankı kirip sıktı. Bedılardan barahında kara hölümde alıp yandırdık. İçine uydum yine yigit tankını yandırdı. Веду я сырые яйки разбила. Вам стало легче. Балансы вот теплые. Родненькие мои. Веду треба мазать на кожный день. Ona nime егетті? Фронт алыпташты. Кедуларды барып қуып кете алмайсың. Яраларға түлелгесі бәлге бірден қалады. Ашап алырдың, ә? Yok Ulatay, biz bunda kala almaydık. Rahmet kırgın. Bizge ödedekilerden kol bitirgen. Bizge yollardan alıp vermedik. Biz sizge rahmetli bular edik. Ну так вы дорожку возьмите. Тут цибулька, бульба, сало, хлеб. Rahmet öylesi. Ulatay rahmet. Рахмат, Олтан кістің ұғыштағы yanlışlığı değil.
Гражданский формула. Hərbi formula qurtqınız. Ötən yerdə nemesler. Şundaq atıb öldürəcəklər. Разведчиктар. Түгілмә? Yok. Biz пехотинецтер. Ота. Ләкин білмеймін. Мен хәргә yollar күрһәттердем. Ашар ала бирдем. Һәм шунда атыр. Әйменә. Минем мәгә бит әйе. Ә һич шунда гына урынында гына тор. Әйе. Sprechen Sie Deutsch? Мы не хотим тебе зла. Но ты должен говорить только правду. Good? Хорошо? Good. Как тебя зовут? Yılmaz bitti mi? Good. Какое войско? Пехота. Nein, пехота! Тебе бросать! Тебе бросать из самолет! Genau! Ja, gut! Бросать! Ну, какое войско? Пехота. Еще раз бросать! Какое войско? Пехота. Arkan kukret seyit bulmağa. Kurettirelim ederiyle. Какое войско? Где остальные? Новый полка! Будем говорить? Ну? Терапи! Какое войско? Номер полка! Где остальные? Ну? Разведка! Тебе бросать? Из самолета, да? Ну? Ну, говори! Номер полка! Терапи! Какое войско? Күн һайын допросқа йөрөтәләр. Көн аша һелләне катыргансы тукмайдар. Тән тотыш яра, тотыш күңгүк. Күз кабактары шешеп һәленеп төште. Аңар күз генә сак-сак нимәләр күрә. Был тамук 15 көнләп барды. Гестапо безнең разведка түгел икәнлегебезне аңлагас, сыгарып таш арага бикләде. Шул тиклем һавыз килә. Ирендәр ярылып китте. Ир юеш, уны хатта ашага килә.
Тик ул юешлек кешеләрдең кесе ярау хәшәт. Иртәгәһенә генә һау бирделәр. Пешерелгән һурпа кыйдылар. Ә кемдең инде һавыты юк улар. Кемдең инде һавыты юк улар. Ботинкаларына кыйып алдылар. Ат кына булгалашып калайым дигән башка сара юк. Көрпеге ағасын тағы қушылған икмек тұтықты. Күніне бір тапқырына станцияла халқы тұтықты. Врачна! Герди! Бір уақыт білім колоннаны қайдан алып түттілер. Сәнскелі темір сығық менен ұратылған зор қапқа ісіне алып инделер. Uzun baraklar. Лагерге ингәс барлык ердәге сәсләрне тырдылар. Кейемдәрне систереп утка ташлаттылар. Һәм һугынан сиратлап зур душ исенә индереп, дарылы һау белән яндырдылар. Унан һау сыгылган. Номерлы буйкат лагерь кейемдәрен бирделәр. Бында көне төне кап-кара кар ява. Ләкин ул кар түгел. Крематорийда яндырылган әсирләрнең көле. Бында көне йөҙәрләгән, меңәрләгән әсирҙе яндырып торалар. Бөтә тәнде ҡымшатып, бет йөрөй. Һәр бер әсирҙә бет йөҙәрләгән, меңәрләгән. Шуға күрә ул беттәрҙе үлтереп тә бөтөп булмай. Бөтә тән ҡутырлай, ҡанай. Аслыҡ. Һеҙҙең аслыҡ кисергәнегеҙ бармы? Ул беттән интеккәнгә ҡарағанда ла ауыр. Аслыҡ ул тойғо. Ул булмыш. Аслыҡтан ашҡаҙан ғына интекме? Ә уны бөтә тән тоя. Сөнки бөтә ағзаларың да ас. Аслыҡ мейеңдә әле. Ул уйларға бирмәй. Ә бары тик үҙе тураһында ғына уйлата. Аслыҡ аяҡта ла, ҡулда ла. Аяҡ һөрөнә. Үҙенән үҙе ергә төртөлә. Ә ҡул һәм бармаҡтар тота алмай. Баш әйләнә. Ахир ваҡыт үлге килеп итә. Үлем ул ҡотолоу ысулы түгел. Бында үлгәндәр блоктарҙа көнө буйына һаҙышып яталар. Тик кистәрен генә уларҙы крематорийҙа яндыралар. Егет, эштән. Ихтибар менән тыңла. Әгәр бында терек ҡалам тиһәң, мотлаҡ эшкә сыҡ. Бында эшләгәндәргә 3, эшһеҙ ятҡандарга 2 ашаталар. Ашатыулары шул инде. Кәбеҫтә сөгөлдө бөтөнмәгән. Бер минут ҡала туҡтама. Яйлап эшләп бир. Саҡ ҡына туҡтаныңмы?
Хайыр келіп резина таяқ менен оқыла. Таяқ екі ұстап бірләкті ме? Бөгіләсін де япа. Яттың ма? Шында ол киделер де аталар. Аңлашылды ма? Артабан шул. Іштақатқа сіңе еуін үлісін ғыл береді. Ол шырпақ норматив атала. Сама менен бір жетір. Сәнің ме? Еуынағың ма? Уға ойды құжа. Тағы үйткіні білген медальянында еді. Олар туберкулезбен ауырайды. Бик аламасы, электірдің ме? Дерлік алам тиме аңашылды ма? Аңашылды. Гүлін ғуы, барақтар яғылма. Ятақтар үз бар. Бересіғін аяқ, сүнке, егесіғін аяқ, сүнке бересі халқан, үсі іштәнің қалхет кешіға бейік. Her kişiye 70 santimetre vurup, görülüp bulmay, çiğ bir kaburgalarında yapmasın. Tabi, atır altına bedenetle parka unutma. Eğer seni sığır bulhan, uydurduğuna geri yapalamayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Millet Sivas'ta, senin maskı, birleşim oldu. Aktun, sana eski sarıp kamışlar. Aldığım bir meskerli, şunu etmeyini! Aldayda, ular benim ruhumda hattırır şalarıydı. Bana 1942 yıldan Kaşıla kelip yetti. Bizde kolonnaga tedip işe alıp gittiler. Kolonnanın aldındalı artındalı iki şaraftan açık. Biri haybir tıkımlap çarkı yeteklegen. Biz bara hayalımızda temir yol kesebidi. Şlagbaum yabık. Kolonnanı tuktaptılar. Kapıl. Karşılağı yurtlar arasından kursak kusaklagan bir kız bala kelip sıktılar. Şlagbaum hattından ötüp temir yol boylap gitti. Havarttan odun vagondarda terip şımgına paravoz kile. Kız balağı vagondarda kurbede hatta onlarga koramayla şekilli. Buna vagondar kız balağa kelip gitti. Buna üstüne bana. Diktimir sığamayınsa kalonuna sığa balağa taşlandı. Bunu kusaklap alıp bir kere restorana yığılığı oldu. Üstlerinden vagondar biteni başlandı. Вы спасли дочь нашего полковника. Имя? Биктимер. Биктимир. Нахна. Фамилия? Юмагулов. Биктимир Юмагулов. Бәлді Гурмандина. В каких войсках служили? Пехоте. Инфантеры. Вон gefangen genommen. Где и как попали в плен? Белоруссия. Барановичи қалағы yanında. Инде в Руслан, инде на фон Барановичи. Sie reden die Leute eines Verboten und eine Sache, die da war. Er wird Primatori, geschickt sollen ins Strafbataillon. За то, что вы спасли дочь нашего полковника, он не отправит тебя в крематорий, а отправит в штрафбатальон. Trend sehen Nationalität auf Europa, mit dem Tschechen, Österreicher, Asiatischen, Völkern den Kaukasus Muslimen, kriminelle, политischen Gefangene. Вместе с 15 националистами Европы. Чехи, австрийцы, азиаты, мусульмане, политические заключенные, из тюрьмы выпущенные воры, уголовники. Soweit ich weiß, sind die drei Beispiele. Вот так ты скоро сам будешь освобождать свою страну от большевиков. Unsere Führergebiete werden sie in Russland rausreißen. А когда мы победим, наш фюрер тебе в России подарит землю, дом богатства. Sie werden das heißeste Ort kriegen. Тебя отправят в самую горячую точку войны. Werden sie nicht einmal an die Flucht. Он
По идее, заведующим солдатом. Повод артық именно. Потому что впереди советские солдаты, а сзади вас будет Австрия. Я тогда будет арбуз. Я ангел. Сейчас набью тебе татуировку. У нас заведующий. И эту татуировку Советы прекрасно знают. Атлық енді, предательді. Демек, бізге, елге қаршы қылмысқа кетіп барады. Сен артылы бұна автоматқа патрон магазинда бергені. Бені да елімізге қаршы қуғышылған енді болмады. Автомат патрондары алу менен неместерге отасасақ болды, білешіп қойды. Молча. Фамилия солдат. Иван Петров, бывший ефрейтор 2-й мотострелковой дивизии, а сейчас солдат штрафного батальона Вермахта. Фамилия солдат. Бывший сержант Соколов Евгений, боец мотострелковой дивизии, ныне солдат
Я немец. Я старайся. Австриец? Я. Эй! Здесь какой-то австриец. Контужен. Что с ним делать, а? Давай его сюда! Концлагерь поедет! Кругом солдат! Бегом наш, пошел! Бегом, я сказал! Артабанғы язмышым үз илемдәге әсирлек. Беҙҙе алып килә торғас, тәүҙә Златоустҡа, аҙаҡтан ҡатауға алып килделәр. Yokunan durup, saat damla işte. Altıla irtengi aş. İrtengi aş. Üst palak butka. 200 gram ekmek. Nime? Dumdığım. Bu hırga Avrupa tuge. Bu Rusya. Әхәдер ташсылар, тимер белән эшләгәнселәр, вагонды димерселәр, бер адым алга атлы. Налево! Бегом марш! Bundan oğluma dikilen, yediğimi sakın bulurga teyir. Mutlak bundan kasasakman. Әхәдер кемдер балта, басқа менән эшләгәнләр, бер адым алга атлы. Кругом, шагом, отставить. Бегом марш! Инде урманга ат белән арбалау барсаклар. Арбанан төшеп атлау кәтле була. Әгәр дә һәм арбага төшеп, үз адан ситкә китһәгез, конвойга һеҙҙе атау хокуғы бирелгән. Беҙҙе урманға эшкә алып киттеләр. Ат-аҡҡайындар, ҡарадайҙар, бала саҡтан таныш урмандар, тауҙар. Шул тиклем рәхәтләнеп, ауыз тултырып башҡортса һөйләшке килә. Ярамай. Мин башҡорт түгел. Мин немец. Мин Зигфрид Шварц. Басу мақсаты нығынғанда нығыны. Әгәр мин қасмаһам, мин бында ғүмерлеккә немец Зигфрид булып ҡаласаҡмын. Эй, Аллам, кем генә уйлаһын инде, үҙемде тыуған илемдә немец әсире булып йөрөрмөн.
ағайатығы. Эй! Немчура! Шканцёха! Дай мне! Егеры! Астина бұрындай қазақы! Курва! Мен руманда бошты башламалы! Улахен! Ленинста башламалы! Егеры! Ой, Гүлзаданың ағай, izledin mi beni? Bektimir, aşkı. Aşkı? Bektimir? Tankiz! Bektimir! Сылдалыш болуыңызды кетtirme, хук меня, хук! Отставить! Прекратить драку! Разойтись все! Ісік келе беректің мұнда қолғай. Хейле! 41 жылдың апрель айында мені хәрби сборға алғайны. Өз айға. Біздікілер, советтар. Әйе, советтар. Үйінде бадарында қайдырға дейші. Өлгірмедік. Түнде немістер мен румындар келіп бақтылар. Командирларыма жұрттарым тұрақ айтқасы шырттылар. Қаршылашманы да мұны. Несі қаршылаша? Бұл қолда біз қара алайық. Бұна шылай, бір айда өтпей немістердің самолеттары түріге қосып өттілер. Әбетті совет әскерлері білен қалды. Бұна шылай мен мехнеттер ұшында хемен ама келіп еттім. Гүлзада несі? Гүлзада бек еланы, бек қайғырды Италиясы. Қайда қайда? Гүлзада Германияға, концлагерға. Gülzada Gülmanyalı Onun Sidikkine gövdegine Saf Mahdulu yürek Kanslardır aslığından esik tüdü Ey Hudayım Qasam to'xtar bo'lsa mana Гүлзаданың бір хәбәр булған, да востребование тип хат ядыр.
Мына шулай. 2-3 күн үткәс, бездә румыннарны, молдаваннарны, гагаузларны калган пленныйлардан айырып, сыгарып колоннага тартылар. Һәм бөтә безгә хөкем итеп алып киттеләр. Мине гагауз кешеһе Советта тиктән тиккә 7 елга хөкем иттеләр.
Кеңсеге күзетілер ме екен? Жоқ, ауылымның кәмінде 2 ел қашқандырған. İginem, ham, İginem, bana bir kayıttın. Eşikte İginem adamları. Yüklep gidiyor. Nöbetler bulmanın iken. Barılı. Uydurununa kılık. Şoğuk. Mühtel. Отырғыстар, kitap defteri, sese filmlik, heyu hem az tuluşurdu. Dağıla bir kalıp gidegi, arbaygan, bügerlengen, elle hautuygen, elle. Имағолов Марган Беккужевич погиб смертью храбрых, уничтожив целую батарею врага, похоронен в Ростове в апреле 1942 года. Демек, Мәргән қостым, мен Германиялы концлагерда болған уақытта әлек болған. Қыстықай. Мен сайқала үйден шықтым да орам бойлап жүгірдім. Ауыл ұзына барып еткез, қарт Қарағасқа барып тірелдім. Қарағас іргенінде қабірлік тақтаға соқып ятылған. Имағолова, Сәйда, Сәйд қады, Туаның егер, Тұтқан егер, Вапат 1944 май. Йөрәк күкрәгесендә халқын болға әйләнде бойыны. Олдырақтағы бір қабірлік, Қарағастың икенсе яғында атықта. Ондалы ятып. Имағолова, Сәсәк, Бекқожа қыды, Туаның 1923, Вапат 1943 март. Күрәндә өлді. Баш ісінде немелер мыжғып яйнап қына өске өрмәләне. Онан қабыл халқына епунды бүтінлей солға болды. Ойыған бір ембаққа айленді. Боғындар тұтмай. Сәсәк еңлімден қабір янына отырдым да, өдімді хидметтен аяқтарымды алға алындым. Қабырламай тек отырдым. Әнен үміт етейін. Әсәйім, Сәсәк еңлім. Мен әбді икенсе ерге көсіп кеткенлігімді тек ойлайын. Ғазиз әсәйімді. Айырымнат менен яратқан еңлімді. Әбді бұнда ятағымды екен. Ey Allah'ım, niyesini kaygılarla bir gayle ettiğine ötteyim.
Olmaz. Bilmemiş gene alışalar indi. Знал. Беккужаны знал. А тебе чего надо? Men onun oğlu Biktimir. Belki ikleye girdi. Bağasatta hepten Seryoja bilen oynay turgan edi. Япа, Чао. поди сюда. Чао. Иди. Беккужаны помнишь? Юнакова. Златые. Вот его сын Бектимир. Помнишь? С Сережкой наши вместе бегали в детстве. Бектимир. У нас есть дома что горячее поесть? Ши. Иди, неси. Иди. Сейчас. Сынок, сейчас. Сейчас. И как тут оказался? В плену? İyi. Bilimde buldum. Başta elimizlerde. Adaklı'da bildirgiler de bana nirak tüge. Badavda bastı. Avrupa kayıtkan idim. Öyle bir gün de yok. Eseyim, sese kümrüm. Meryem kıstım. Bu arada da o günde. Фома! Фома! Пускай пока у нас поживет, а? Срок двоем поднимите. Глядишь, на задах и себе домик построить. Банька у нас рядом, сынок. Дров себе заготовите. Кору чернотал издерете. Один килограмм-то 20 копеек стоит, а один центнер уже 20 будет. А че, Фома, не сдерет, что ли? Че, сдеретесь? А потом у нас синокос. Синокос, сынок. Сереженька, как сыночек мой, родненький мой, без вестей. А Фома хромает. Мен картайганмын, бала, мен картайганмын. Вот 50 же уже. А потом с мамой и на рыбалку, и на охоту ходим. Нет! Вокруг режимная зона. В этой зоне могут жить только те люди, которые внушали доверие. У кого есть паспорта, а у кого нет паспорта, тому не место в этой зоне. Вот придут он как одессит. И что? Из него сделать шпиона, а из нас пособника. Их всех под расход. Так что, Фёка, давай, иди приготовь ему все необходимое. Пусть идет жить в лес. Так как он будет жить в лесу, мы к нему не имеем никакого отношения. Фома, погодь. И зачем его на ночь глядя ты выгоняешь, а? Дождь начинается. С минуты на минуту должны прийти проверяющие. Что ты им скажешь? Так. Банки у нас горячие. Горячий. Пусть поможет. Иди, вещи неси, Фёк. Ему что-то. А ты иди принеси ружье, Настя. Иди, помогись. İş yok diyende. Neresi taptı? Kilise iste. İtli aş aşağı. Rahatlayın. Bu şiitleri sığıp durgan indikleri. Savurun. Unsa düştü.
Seninle bitti mi? Seninle bir sabah yok. Östü. Мен барды табайын, салағай. Мен. Не қалай? Мин бұл бейғалай тұрмышына қадір күніккәнмін енді. Миңа қадір яңғызлықтан яңғызлық қыналары. Тек немәгенә тиһәң дә, ситтән һәр вакыт ярдәм кәрәк. Ышаныслы кеше кәрәк. Уттан ике күмәгедей. Қарен ұлым, өдімнен әшілеген бұлғам. Асар ішләп өтірген үйін. Өр бәлі рахмат, рахмат ұлым. Қарен ұлым. Ембет, орман қарауылсыға түгіл. Әйінкен. Не ғой мен ағай? Шулайды бұл ағай делайды ұлым. Тұқма мейірі МКВД-шік қарағап шағымен. Олар менің өдімді. Бұнда тұралар, бұндырдылар бар мені. Ұлым, мәді? Ярдан кетпейді әксі. Тәгәл мәсілді бәқі бермейді. Өдім отыра алмайын. Рахмат. Мынау немес дегенге 10 жылда өтіп бітті. Ол еңеуді бізге еңеу ғалдаптарына ыңғай әттәхияты бар ма? Жоқшы. Дыманға барып ет алманам. Аяғым далап қалды. Абана білденеймін. Бір, ең көбе 2 хайыр, 4-5 баш қарап тұрарысы. Hayır, başmağına bir yaş buldu mu? Kontraktasiya tortu balalar. At tutturgan bütünler yaşaydı yok. Ya atımda da durur, ştraf balalar, ya atımda tortu balalar. Nalog buna bir süt alırlar. Nalog buna. Yalnız yerin aldıra mı, yok mu, bir kepkele basamay. En yıl hayım üstünde 60 kilogram hüp, 50 kilogram it, 100 kilogram yün, 150 kilogram bereli tapşı. Tavuğum var mı yok mu? Bakın bile basamay. En yıl hayım üstünde 65 yumurta tapşırağı işim. Ayağım yok mu? Ayağım yok. Ona Nemet alıp kaldı. Ottu tahti belenene. Hum. Hımar ayaklı Fırat abi. Garip. Hum atı dalgasına kirense maktarga teyişlerdi. Hum atı beni sektin yakınayım. Avul yerinden sık haylemde karayım. Buna mutluş. Yıl hayım. Garip negemde ihbarlar üstün. Komissiya ötüne teşekkür eder. Hum bir yılda yana yapıtı sığa miken demeden miken. Evet, komissiya ötüne 100 sakın var onlara. Fakas ayak bana. Oy oğlum. Şimdi degen sütü bittim bu ay. Yok ağay. Hindiriz hele. İl degen bulabız. Ağıl ilge bildiğin gerekliliği biz var mı bu? Yok, men tuğan ilde etmeyim, tuğan ilim. Tuğan ilim bergine. Bizim il menen kahi bir idara etuvsilerdi eti. Kişilerdi, halıktı yapa siktireler. Oğlum, yine xat var yine. Xat. Bana 9 требования тебе doğan. Oğuydan. Frontovik kızım oğuydan. Алма, Биттимер. Меня тиктен тик 7 yıl girdiler. Bolug'da ülkesinde türmede oturan Gülzada Germaniyadan kayıta almadan Dachau kanslagerinde ülkende isimliginde isimliginde dünyanın insaf bak kişi Nigaybin buldu enim Nemet salındı. Ne oğlum, Nemet sileyim ben. Nemet tarafında ana.
Берем орала кылса берсин бойна. Туғандарымдың, атай әсейімдің өлеуі етмей, дүниялағы ең бұңғы ышанысым, ең бұңғы таянысымды көңілін бәбәгімді атып өлтірділер. Неге Гүлзадаға қайтып, Карпаттың сапаларын буламатқан? Неге менің кебек қытығырақ көзілі, емірі башылы сая етеді малай, өдекі өкамы қара мәлейінде көзілі, қыз өттірмәтке. Нейіндей бәкітлі болар едік ме? Дүнияның етешерлігін әлі зарланмақ едік. Мені ғайләмісің, күні-түн ішләрін, ауыл, тире қасафлық таратып, менің ең зор ышанысым, ең зор таянысым болып тұрыр едім. Бәді бір қатсанды асылғанышмақ едім. Кімге керек болды бұл хуғыш тиген әпәт? Бәхетлі дейдіресінмі? Кішілер, илдер, хуғышын ғына ешей алмайдар міне? Кімге керек болды бұл хуғыш? Биғалайды айыл өлтірді деп ойланған ба? Жоқ. Айылдан оға түсі етмеді. Биғалай айылды өзе етті. Ол фаманы өтемесі өтеді. Қадірінде ауыл халқы қорықмайынса елекке әмбесенге ері. Биғалай кіші көзіне көрінмей, орманда өдінің оралына аянып, Дағала 20 елға яқын яшады әлі. Ол өз еліне, туған еліне тұғыры болды. Мені бәлки кішіге ғанамаған кішілер табылыр. Әмі мен азат. Мені қоршап ақмайым. Әлді оралым бар, тауған тиягым бар. Бір кім алдында да гүнахым да ғайыбым да yok. Өмірімнің әр сұрын нәнін ебіне теплім көйлеуден кірі. Бір кішіні де бәлі етмәнім.